a more interactive community. So iso nga dati email tayo nga marami to nga sumbungin at ilocosnorte.gov.ph. So in short, amin digiti related. Ngem dito nga ordinance sa Apoket very clear nga for dagiti government project pa lang apo baka amin nga tao ket agipipan dagiti reklamo dati karuma da nga kabit na kadanan. No kaya yung email lahat tangi ma-filter ngamin. DJ Gold tayo pa lang digitoy. No ada dagiti community nga makita da ay detoy nga maubobra ta sangok nagmadi hanga diretso kilo-kilo aglagto-lagto. So digiti Apoket at least ada tay maalat ang impormasyon from the community and we go investigate. Iso nga mayat detoy it will become more proactive and a very active nga committee no kwati probinsya tayo ako. I don't think there will be politics in it kasi first of all apo sakbay tang arami din detoy ti ag-submit ka datay TPOW dagiti contractor after the bid has already been awarded. So biyang tayo no sinot makibibinid kasanot pinagbibid da awon biyang tayo DJ apo ited dala DJ POW once nga maala da DJ bid da. And it will also be verified by the different implementing agencies, national government agencies. Kaya isulat mga ited kopya, balance tayo. Baka sitsuitigan na kami takwari needs na. So singirin tayo lahat. So DJ makita tayo nga awan politics na, but more of, is it really needed? Is it really necessary? Kasi narigat no dadto agadaw dawat alat ti project kada tinahamit masapol. Yung mga flood control, met flood. So, just to be sure, awan patpataman tayo po kasi hanak met contractor, awan na mo kadigiti construction. Digayat tayo lang po kaputa isumit ti request ni Apo Presidente nga dapat local government is more active in this in the participation of this. So, dapat ada tayo met dito, tapno makikita tayo amin digiti Upo Brian da Apo. Hopefully, isot pagpintasan ti project tata. Pada ti direksyon, pada DJ makita tayo nga importante, isot i-priority tayo no ko. Iso ti makita tayo iso nga no ti idea nga politics. I don't think there will be any politics there kasi nalpas nga rod tabi din awong biyang ni hanmi nga linya deta.